so bephethe imali kunenduku esuke sibadosa ngazo njenganenduku le ekuthiwa khona induku zangaphandle khona umalamba kupikwa insikazi kube khona ubarabashini induku yangaphandle leyo kube khona induku ekuthiwa ubhejisa uyayibona lo mase kuzoba khona induku zahlukene kube umhlume omhlophe uyabona lona kube yiphinga induku zokwazi ukuthi lezo zithi zihlehlisa idlo zelibhedayo mase kudoseka laba abasuke bewukhanya kwena okusho ukuthi le nduku kusuke kumthwebulo kusuke kufana nokuthi uphendula idlozi kodwa awuphendulile bonke labantu uphendule lo muntu lo osuke umdinga ekuyena okwazi ukuthi mangabe umthuma uthi hayi ngicela ukwenza into ethize kuba khona ukhambo oluphakamisayo kolidosayo lokuthi udose bonke labantu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bekashona kamenzi aphuza umleza ngameva nina bendlondle noPhapha Ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika lena ke iBlack Life TV kanti izimpande zama-Afrika igama lohlelo. Namhlanje ke niyazi njengoba nguKing Scha kanti ngihamba ngiphuma ngingena kodwa ke niyamazi ke ngihleli naye nimbonayo nanokuthi unguba kodwa ke simdede line ke ithuba bingelele kubantu baba. Sibingelele kubabukeli beBlack Life TV sibingelele nakubaphathi nakuwe King Scha. Mfowethu ngiyazi ukuthi umuntu kade agcina uxoxa nawe ehleli phansi idinga italento abantu ke ma ungasabonakala vele bathi awu sekwenzakalani phakathi kwakhe neBlack Life usenzeni uqhamuka lapha umkhulu bayi asisakwazi. Hey khehla lami ngiqale ngokuthi unyaka soqale sophethe kahle sangena ku2026 sawuqala kahle kukhona abawuqale kabi yabona sithi dudu kubantu abalahlekelwa amalungu omndeni kade sebetshela bawuqale kahle unyaka nabo kulabo bantu laba abathema ngabe uqala unyaka abasebelahlekelwa imindeni yabo balena ihlobo sithi dudu kubona khehla lami ngiyindoda engadlali phasi njoba kade yagcinana ngiyindoda ehlezi ifunela abantu ukuthi abantu baphile abantu bathola usizo ngendlela engisuke ngifisa ngayo kunjalo. So kukhona mhlambe ongathi mawukubheka usho ukuthi cha kulesi sikhashana qala unyaka ukuhlelile ukuhlelela abantu abazofika kaGasi. Ukuhlelela abantu bengikhalele kakhulu khehla lami ngendaba yamandla yokuphakamisa amandla emzimbeni. Abantu bebekhala ngezinto ezahlukahlukene abanye bakhala ngezethwalo abanye bakhala ngezethwalo zedlozi ukuthi mkhulu mangabe sidinga isethwalo sedlozi siyakwazi nokusithola kaGasi. So ngokuthi ngihlezi ngifisa ukuthi yonke into mangisuke ngiyenze ngendlela esuke izokwenza ukuthi ijabulise lo muntu engisuke ngimsiza ngaloso sikhathi ngikwazile ukuphuma ngase ngithi okunokuthi umuntu othi uthatha isithwalo sedlozi okunokuthi athathe idlozi lonke uxakeke labanye basekhaya ngase ngidecide ukuthi ngibe nenduku engikwazi ukuthi ngidose ledlozi ekuyilona elisondele kuyena elizoqhama likwazi ukuthi limphakamise. So abantu abathandi into ezifanayo umsakazi ngikusho ukuphinde lokho abanye uthola bathi athi omunye ngifuna icontract athi omunye ngifuna isithwalo sedlozi kwicontract ngisanesithwalo sa5 years kuphela secontract u5 years kuphela ngisanawo futhi akafuneki umuntu omode 50 so kufuneka umuntu osanganene osaneminyaka ephansi mase kuthi kulesedlozi angikwazi ukuthi idlozi ngilikhamandele lonke ngoba bayashesha ukubona labantu bomndeni ukuthi izinto mase zibheda kubona basheshe babone ukuthi hayi nanga umuntu othwele izinto zakhe eziqhubekela phambili. So sike sidosele womuntu labo noma bawu2 abasuke kuyibona abaphethe intadla yakhe ngoba umuntu uma esuke ephila usuke ehamba nabantu abasuke besemzimbeni isidalo ohamba naso mase kuba abantu asuke bemphethe ekuyibona abaphethe intadla yakhe isanda baqhamuka ngale khaboma kakhulu abantu abasuke bephethe umcebo abantu abasuke bephethe imali kunenduku esuke sibadosa ngazo njenganenduku le ekuthiwa khona induku zangaphandle khona umalamba kupikwa insikazi kube khona ubarabashini induku yangaphandle leyo kube khona induku ekuthiwa ubhejisa uyayibona lo
mase kuzoba khona induku zahlukene kube umhlume omhlophe iyabona lona kube yiphinga induku zokwazi ukuthi lezo zithi zihlehlisa isidlo selibhedayo mase kudoseka laba abasuke bewukhanya kwena okusho ukuthi le nduku kusuke kumthwebulo kusuke kufana nokuthi uphendula idlozi kodwa awuphendulile bonke labantu uphendule lo muntu lo osuke umdinga ekuyena okwazi ukuthi mangabe umthuma uthi hayi ngicela ukwenza into ethize kuba khona ukhambo liphakamisayo kolidosayo lokuthi udose bonke labantu yabona mawusuka umuntu osuke uphamisa ngedlozi shuthi ngamafuphi ungena emlweni dokotela usho ukuthi ayiseze kuba khona lento yokuthi umuntu mayithola ngedlozi kube khona abantu abaphuphayo laba abanye bazosala beqhubeka nedlozi wona kube noyedwa umphikayo kulaba abamadlozi ngamafuphi nje ngisuke ngisholo le nto ukuthi akuseze uba khona umuntu othothi kunomuntu ocindezelekelayo mangabe usebenza kamlungu uzoqhubeka usebenza into zakho ziqhubeke ziye phambili kodwa ngoba umuntu nomuntu osuke ephile emndenini usuke kukhona abantu abasuke umuntu usuke nesabelo sakhe uthi umuntu ezalo usuke nesabelo sakhe kunomuntu asuke ehamba naye ambhekile kunomuntu asuke ehamba naye usuke ephethe inhlanhla yakhe so lento lamakhuba siwasebenzisa ukuthi sidosa laba abasuke bebheke wena ngoba ngisho siphahla ngisho sikuphakamise emfuleni sesigeza siyatshela ukuthi laba abaqondene nawo akade bekuflathela baphenduke babhenga kuwena sidosa bona ngoba before yonke into siyenze kumele siqale emfuleni ukuze sikwazi ukuthi sikline mase sikwazi ukuthi sikuphakamise ngendlela ekuyiyona efanele ngale kwaloko ayikho i-channel engangayijomba ngithi ngala sengikwenza la esigodlweni ngigaxa lento le moya isho ukuthi ngaxabana nawo kumele ngiqale ngikline kahle ngibe sengibheka isidalwa ekuyisona esondele ngibe sengiyasidosa kanjalo ngisho uzothatha i-contract siyahamba nawo semfuleni ngiqale ngikline wona ngikulahlise zonke izinto esuke ukungcola esemzimbeni mase kuyimanga ifaka okwala kagasa okuzokwazi ukuthi ukukhuphule njengoba ngihleze ngijubalala umsakazi ngisuke ngijubalalela kona ukuthi abantu bakwazi ukuthi into abazifunayo baphile number 2 umsakazi awukwazi ukuthwalisa ungathwele yabona lokho ngizokhipha nje iqiniso libeke ukubala angikwazi ukuthi nganika wena amandla ungenawo ngingenawo mina amandla yabo ngamafuphi lento obanika yona nawe uyayazi kuwe iphila kumina ngaphakathi lo ngisuke ngibanika kona nami nginamandla athile engiwasebenzisayo kuloko contracts phela ulwazi engisanalo ngisanolwazi la 5 years 5 years ngine guarantee ukuthi mangabe sophuma la uyophuma impela uyobe sobona nawe ukuthi hayi lento ngiyayizwa segazini ngihlala ngifuna ukwazi dokotela ngoba nina abantu abasebenza ngazo lezi zinto umuntu uzothatha isithwalo nje esingenamgomo yeminyaka umehluko phakathi kwesithwalo esino 5 years nesithwalo nje general ungakanani uyini khehla lami ngizokuchazela lokho yabona i-contract nesithwalo i-contract ihlukile i-contract umsakazi uzosanda kuhamba la uzoshesha ubone umehluko number 2 enyakeni wesibili uzobe usubona ukuthi ayikho into oyiswele enyakeni wesithathu uyisigwili awu afford uyisigwili kuzothi unyaka wesi4 umsakazi usuke sobotha ayikho into ekwehlulayo lo nyaka lo zohamba ngawo kunezifungo sozenziwa ngoba isethwalo kulonyaka lo sukuhamba ngawo is either wonke lento le okadunayo amabhizinisi akho ayashabalala ngoba mhlawumbe uthe ufuna ukuyelokhuzana uye emndenini wakho okwesibili wena mawufungile ngendlela esuke sikufungisa ngayo ngiyayisho nje lento angimele ngabe ngiyayisho kodwa ngoba ngifuna ukuthi abantu bakhangele mothe uzobuya uzosebenza la yabo wena into zakho zizosala ufuna ukusebenzela abantwana into zakho zisale ebantwaneni imali kade usebenzile imoto kade usebenzile akushabalali ukuthi kuphela wona suyabuya uzosebenza ngala kini bazongcwaba kahle ayikho into ezoba nomehluko bazongcwaba kahle kodwa kuphela khehla lami usuyosebenzela ngale uyayibona lo into eyazi imali imsakaza ngeke ngifihlele into eyazi imali umuntu ayikho enye into eyazi imali ungabe ukhohliseka ngithi khona isipoko angakunika sona isipoko into eyazi imali umuntu so indlela ekusuke kusetshenzwa ngayo kusuke kusetshenzwa ngabantu abasuke befikile bazothatha izinto basebenza izifungo zokuthi hayi ngoba kunesefungo senziwa kulesigodla sehlathini ukuthi hayi mina mase ngihamba ngiyobuya ngizosebenza la
unyaka uyothi uqala lo wesi-5 Mm. uyobe soshaya ugula nawe ongakwazi noma ungazama ukuthi uyosikhipha noma ungazama i-contract akulula msakazi ukuthi uyikhiphe imile mase kuthi isethwalo sihamba kanje msakazi siya ngomzimba isethwalo ungasithatha manje uqubuke kodwa ngeke kufane ne-contract into ezoqhubukisa fast ngoba vele uqalelwe laphana ukuthi masiphuma la kunezifungo ezifike zenziwe lapha ehlathini kuphinde kucatshwe igazi lakho licosisole la kulamadoda licosisole la ezigubhini ukuthi madoda ngosuku olisize namlanda usephila la lo muntu wena uyiwele kahle yabo okay omunye umuntu uphila kulapha emadodeni omunye uyabonakala emphakathini uyabona kuzoba ilesethwalo lesi zihlukene kuzoba ilesenzalo esenzalo ukuthi wena mawusuku ufungile wathi mina mkhulu nginazi ingane enginazo mhlawumbe ezu3 noma ezu2 angeke usaphinde ube nengane wonke umuntu ozobulala nawe wesifazane idla lapha ayithi uthe ufune kuhamba umuntu okay uthe wena nje uba ngila mkhulu ngizosebenzela umndeni angifune ukuthi kushone umuntu ngifuna ukusebenzela le ngane zami ezikhona uyabona lento ishaya lapha idla lapha inzalo wena ngaleyo ndlela abaningi abantu abazobe befika wena abesifazana abazobe befuna ukulala nawe so wena mosuku uhlangene nabo shosho bazobamba ngale bebamba idla lapha esibelethweni kubone ngale ngathi uhlangana nayo kuthwebuleka la lenhlanhla yakhe uyabona lonto awusezuba nangane wena so lapho siwe singamfuni umuntu osuke engenangane ethi mkhulu mina nginangane ngizafuna ukuba nengane kodwa ngifuna lesithwalo esidla inzalo angeke usaphinde ube naye ingane mangabe uthathe lo sosethwalo so dokotela sisale sesigoqa siza ukuthi kuwona lokho kubekayo okukhulumayo abantu baqala nini ukuvakasha la kaGasa kuseqalile vele yasetshenzwa leyo ndaba ngoba athi uhlukanisa nje hayi ngicabanga ukuthi kuzophithizana social media abantu befuna ukwazi ukuthi sebengaqala nibeze uzothatha lezo zinto kehla lami njengoba kade ngingekho bengisekilimane ngihambele bona abantu so mangisuke ngisekilimane ngisuke ngizodlula eNigedala uthothi ngiya naseTanzania ngisuke ngifunani ukuphila yabo so ukuphilisa abantu mina njengoba ngiyekhona kuqaliwe kuyasetshenzwa la kaGasa njengoba nifika nje kade nifika khona abantu la abantu kade ngibasebenza yabo abasikade befikile bezosetshenzwa kodwa ngezinye izinto eziseceleni iyayibona lonto because abantu banokugula okwahlukene kodwa nje into engabathembisa yona into engibaphathele yona la kaGasa into zamandla kuloko because abantu baxayekile emsakazi kakhulu abanye bacula ezigweletini abanye badlala omashonisa abanye basebenzisa imali iphele manje iyayibona lonto so bakuthola phe inambeni zakho inamba yami it's 081 45 78 132 081 45 78 132 esibili ithi 061 593 0735 061 593 0735 Is there black